устод ман соҳиби 4 фарзанд шавҳарро маро лату кӯб мекунад. ӯ бо занҳои номаҳрам бисёр рафту ом мекунад. маро аз хона пеш кард, гӯ маро ҳамин хел зиндагӣ мефорад. хоҳӣ ҳамин, нахоҳӣ рав. ман ҳоло дар хонаи модарам ҳастам. чӣ кор кунам? ба ман чӣ маслиҳат медиҳед? аку як коре хоҳарову додарои азиз, ҳақиқатан ҳамин дар интихоби ҳамин шавҳар зан аз аввал ки мо аҳамият наметиҳем хато мекунем, баъд дар давоми зиндагӣ бисёр азоб мекашем. дар дорухонаи шифофармо дорои ҷои азалахтиёршуда ҳастанд барои бузбала шудан, хароб шудан, барои дарди поча, миёнда, ревматизм ва дигар ғайраҳо ва ҳамчунин равғани сиёдона тозаш мебошад. халони аҷим ҳадиси пайғамбар аст ки ба ғарз аз марг ҳамаи дарда давоҳай рӯ карда тозаша шумо метавонед дастрас кунед. майдаҳошам ҳастак равғани сиёдонара ва ҳамчунин самиман ҳастак ва дигар ғайраҳо ҳастак. иншааллоҳ бо бовари комил метавонед аз дорухонаи шифофармо фармоиш диҳед ва ҳамчунин метавонед беҷа бошка ҳастак ҳиҷома мекунанд. баъзо ҳама вақт занг занед иншааллоҳ ки хизмат диҳед. аввалан интихоба дуруст кунед. шумо як одамеро бигиред, гуфти тоҷикои мо падардор бошад, модардор бошад, як кам тарак бугӣ шай худо битарса я битарса, як ақлу фаросату фаҳмиш дошта бошад, хо зан бошад, хо мард бошад, баъд дар зиндагӣ шумо мумкин аст ки муносибату муомилатон хуб шавад. бар ҳамин хоҳари азиз, бибин ки агар ҳамин одаме бошад ки ҳамеша тра дар зиндагӣ ғам медодагӣ бошад, дигар ҳоҷат ба ин мард зиндаги кардан нест. ҳаққу ҳуқуқта талаб кун, мақсад биравад қатъи ҳамун ҳар нафаре ки мехоҳад чӣ коре ки кунад намекунад, рава мақсад, зеро вуҷуди ӯ, табиати ӯ ба ҳамин чиз мутобиқай. ҳатто бо барои худ мақсад ягон одами ҳалолу покизаи дигара биёб. хоб устод, марде ки дар назди занаш гӯяд ки ман зан гирам ё зино кунам, ту ба ман 3 талоқ. оё ин қасамро мешавад ки пас бигирӣ? намешавад. зеро агар вақти одам мегӯяд ки занак, агар ман дар болои ту зан бигирам, занак, агар ман даст ба зино бизанам, ту ба ман 3 талоқӣ. анамун рӯзе ки зан мегирад ё зино мекунад, ту ба ӯ 3 талоқ мешавад. инҷа фақат як роҳ дорад. як роҳ дорад ки метавонад ки зана талоқ кунаду баъд дар ҳолати талоқаш баъд баравад зан бигирад. аку ман далолати ба зинош намекунам, зеро ки мо ҳамеша ман мекунем, зеро ман не аллоҳи меҳрубон ман мекунад ки бояд банда зино накунад. лекин нафаре ки агар хоҳад ки зангир шавад, ӯ зана бояд як талоқ мекунад. ӯ дар ҳолати талоқ баъд рафта мақсад зан бигираву бо омада ираи сари нав никоҳ карда бигирад. ҳаминҷа баъд мақсад ҳамун бигем роҳи ай қасам ана гаштанаш ҳамин қарроҳ дорад. хоб намози тавбаро чӣ гуна бихонем? намози тавба меган, намози тавба ё намози истиғфор меган, ё намозҳои нофилаанд. яъне хондагиҳо савоб, нахондагиҳо гунаҳгор намешаванд. ин 2 ракъатай ҳар замоне ки мехонен хонда мегӯед чӣ боки надорад. кадом сураерам ки мехонен иҷозатай. фақат 2 ракъат намози тавба мегӯед ё 2 ракъат намози истиғфор. баъде ки салом доден ба тарафи аллоҳ даст мебардорену ин намоз ки намози тавба ном дорад, намози истиғфор ки ҳаст, аз ҳамун гуноҳҳои кардагитон тавба мекунед. аз ҳамун гуноҳҳои кардагитон талаби мағфират мекунед ки худои меҳрубон ҳамун гуноҳҳову ҳамун нофармониҳоеро ки ман кардам, худои меҳрубон ҳамунҳоро аз номаи аъмоли ман дур кун. аллоҳи меҳрубон тавфиқам бидеҳ ки дигар минбаъд гуноҳ накунам. ҳамин аст намози тавба. хоб устод, дар вақти намоз мӯи сари зан намоён бошад, намозаш қабул мешавад? албатта мисол дар ҳамун иборое ки ва шаъри назала омадааст дар мухтасар, ана агар гӯем ҳамин сари зан агар аз 4 ҳиссаш,
یعنی اگر همی سر با 4 تقسیم کنیم یه حصه موی سرش بتابد همینجا نمازش درست میشود. از او زیاد کشید بگیم نمازش بعد درست نمیشه. یعنی اگر ما همی سر با 4 قسم تقسیم کنیم 4 قسم قطعی یک قسمش یعنی یک قسمی همون موی سر اگر تافت در درون نماز یا روی مالش یک طرفشید همینجا نمازش درست می شود. اگر یک قسمی از همون 4 انا لیکن از او زیادتر اگر نمایان شید بعد نمازش درست نمی شود. بابا جان میگن در قرآن آیتی هست که به نام اذا وقعت الواقعه، اگر همین را خوانی همه آرزوهات برآورده می شود. این درست است. همون یک حدیث دیدم ایرا حتی همین سوره واقعه را برادر عزیز حتی سوره برای بایشیدن هم نام میبرن. میگن کسی اگر خواهد که بای شود همین سوره واقعه را بخونه. همین سوره واقعه را بخونه. حضرت عبدالله ابن مسعود از پیامبر میارد که میگد که من قرأ سوره الواقعه فی کل لیلة لم تصیبه فاقة ابدا. میگه هر کسی که اگر هر شب سوره واقعه را بخونه تا زمانی که عمر داره هیچ وقت کمبغل نمیشه. من دیدم در زیر همین سوره واقعه در فضیلتش که میگه هر کسی که اگر همین را مقصد بخواند فقرش نابودیش دور میشود، رزقش زیاد میشود. خیلی در بالا از عبدالله ابن مسعود آوردن که هیچ وقت در حیاتش کمبغل نمیشود کسی اگر سوره واقعه را بخواند. در یگان مشکلات اگر دچار شوی از الله چیز طلب کنی باید چی دعا کنی؟ برادرای عزیز، هر گاهی که چی سختی بالاتون اومد همین دست بردارو همون ادعو الله و انتم موقنون بالاجابه. صدقاً دعا که صدقاً یعنی همون دستاتا که بلند کردی تمامی همین اخلاص و محبت بالای دست دا بیار. از خداوند دعا که خدایا همون مشکلات چیزی که باشه پیش الله ارزش کن، پیش الله مهربان بگو همورا خداوند بگو این همین مشکلات از بالای سرم دورش کن. خدایا همین را مقصد با روزی خوب و با روزی نیک تبدیلش بده. همین قدر همین عادی دعا کنم، فقط صدقاً دعا کن، انشاءالله برادری خواهری همون مشکلات های بالای سر دور میشه. استاد بعد طهارت کردن 1 یا 2 ساعت قرآن خوانیم و در بین نیم ساعت خواب کنیم. باز که استاد طهارت میکنیم یا قرآن خوانی رو دوام میدیم. خواب طهارت هم میشکنه. 1 ساعت خواندی و یکی خواب بود بخیز طهارت دست رو کن. یعنی دیگر استنجا نکن، یعنی مستحب نکن، بین پاتا نشو. اگر حاجت خانه کی نرای برای دست رو کن، یعنی دست رو پات همشه بشو با بیا قرآن خوانی تا دوام دی.